Este tren circula por carretera, con parada en Alsacia, Zumaia y San Sebastián. Hacia Renfe, el Buda, Donostia, Córdoba, 18 horas. Eta 46 minutos. Gerenaue errepidetikoa, Hagia Renfe, destination. Kokatuta dago. Zazpigarren bidea, berehala abiatuko da. Regional Express, destination Zaragoza Miraflores, standing at platform 7, is ready to depart. Se va al 448, ¿eh?